ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоъотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуротро мегардонем. дар бораи иҷлосияи якуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум. иҷлосияи якуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум 11 апрели соли 2025 соати 10 дар толори иҷлосияҳои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон 10 апрели соли 2025 аз соати 9 то 17 ва 11 апрели соли 2025 аз соати 7 то 9 дар шӯъбаи ташкилии дастгоҳи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд. телефонҳо 221 98 35 223 19 48. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кушодашавии расмии бинои IT парки шаҳри Душанбе ки дар доираи намоишгоҳи ICT Week 2025 баргузор мегардад иштирок ва суханронӣ намуданд. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кушодашавии расмии бинои IT парки шаҳри Душанбе ки дар доираи намоишгоҳи ICT Week 2025 баргузор мегардад иштирок ва суханронӣ намуданд. нахуст муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз намоишгоҳи гӯшаҳои технологии маҳсулоти барномавӣ ва технологияҳои иттилоотӣ дидан намуда бо имкониятҳои рақамии ширкатҳои ватанӣ ошно гардиданд. чорабинии мазкур дар доираи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардида қадами устуворе баҳри расидан ба ҳадафҳои хеш дар доираи эълон гардидани солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия маҳсуб меёбад. IT парки Душанбе соли 2024 дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуда, он бо мақсади дастгирии соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ва инноватсионӣ, инчунин ҷалби стартапҳо ва ширкатҳои соҳа ба рушди иқтисоди рақамӣ роҳандозӣ гардидааст. дар муддати кӯтоҳ бинои IT парк бо тамоми шароити зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шуда барои мутахассисони соҳаи IT муҳити мусоид ва имкониятҳои фаровон фароҳам меорад. ба ҳолати имрӯза 11 ширкати ватанӣ мақоми аъзои доимии IT паркро соҳиб гардида дар ҳудуди он фаъолият доранд. бо мақсади рушди минбаъда то охири сол боз ҷалби 100 ширкати дигар ба ҳайси аъзои доимӣ пешбинӣ гардидааст. дар баромади хеш муҳтарам Рустами Эмомалӣ қайд намуданд ки дар ҷаҳони муосир иқтисоди рақамӣ ва инноватсия ҳамчун муҳаррики рушди устувори кишварҳо ба ҳисоб меравад. Тоҷикистон низ ҳамчун узви иқтисоди ҷаҳонӣ аҳамияти ин равандҳоро ба ҳисоб гирифта ба марҳилаи нави рушди рақамӣ ворид мегардад. маврид ба таъкид аст ки бо ташаббус ва дастгириҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи иқтисоди рақамӣ ба хусус рушди инноватсия дар кишвар мавқеи хосаро касб намудааст. дар баромади хеш муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамчунин ҷиҳати ҳарчи зудтар таҳияи лоиҳаи мактаби барномасозӣ дар пойтахт ва дар муддати кӯтоҳтарин бунёди он ба масъулини мақомоти шаҳри Душанбе дастуру супоришҳои мушаххас доданд. қайд карда шуд ки дар шароити бо суръати тағйирёбии ҷаҳони муосир кишваре метавонад дар радифи давлатҳои пешрафта қарор гирад ки бо рушди илм, технология ва рақамисозии идоракунӣ таваҷҷӯҳи пайваста зоҳир намуда ҳамрадифи замон қадам монад. аз ин рӯ лоиҳаи омӯзиши фанни зени сунъӣ дар муассисаҳои таълимӣ ки то соли 2026 татбиқ мешавад ба рушди заминаи кадрӣ ва ташаккули насли рақамӣ мусоидат менамояд. дар ин замина татбиқи шабакаи 5G яке аз афзалиятҳои асосӣ ба ҳисоб меравад ва ба дастрасии интернет ва рушди хизматрасониҳои рақамӣ мусоидат хоҳад кард. чорабинии мазкур яке аз муҳимтарин рӯйдодҳо дар соҳаи рақамикунонӣ ва инноватсия дар мамлакат ба ҳисоб рафта дар доираи ифтитоҳи IT парки нав давоми ҳафта ҳамчунин баргузор гардидани намоишгоҳҳо, форумҳо, озмунҳо, мастер-классҳо ва музокирот марбут ба ояндаи рушди рақамии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дошта шудааст. идомаи ахбор. имрӯз дар китобхонаи миллии Тоҷикистон дар доираи ҷаласаи 27-уми комиссияи иттиҳоди минтақавӣ дар соҳаи алоқа доир ба танзими спектри радиобасомат ва амадори моҳвораӣ форуми табдили рақамӣ, дурнамо ва роҳҳои ҳал баргузор гардид. намояндагони 19 давлати ҷаҳон дар шаҳри Душанбе масъалаҳои муҳими соҳаи алоқаро баррасӣ намуданд. гузориши Қамариддин Ҳусайнзода.
امروز در کتابخانه ملی تاجیکستان جلسه 27 کمیسیه اتحاد منطقوی در ساحه علاقه دایر به تنظیم سپکتر رادیوبصمت و مدار ماهواره‌ای در دایره آن فرمی تبدیل رقمی دورنما و راههای حل برگزار گردید. در جلسه نمایندگان از 19 دولت جهان از جمله فدراسیون روسیه، بلاروسیه، ارمنستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، مغولستان، ترکمنستان، افغانستان، بلغارستان، لاتویا، لیتوا، اسلوونیا و نمایندگان اتحاد بین المللی علاقه برقی اشتراک نمودند. مسئولین خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ابراز داشتند که در اساس تطبیق سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان در ساحه علاقه بلند برداشتن سرعت و صفت علاقه برقی در مملکت تامین پوشش رادیویی مناسبت در تمام قلمرو جمهوری با استانداردهای بین المللی و طلبات جامعه مطابق نمودن ساحه علاقه و تبدیل دادن تاجیکستان به مملکت ترانزیتی در بازار تلکومونیکاسیونی از جمله هدفهای مهم میباشد. با تاکید اشتراکچیان فورم بخش خصوصی در بازار تلرادیوکومونیکاسیای جمهوری تاجیکستان نقش اساسی دارد. از 30 شرکت و پرووایدرهای فعالیت کننده 29 تای آن به این بخش راست میآید. مقصد از حمایت فعالیت دولتی در بخش خصوصی با وجود آوردن شرایط مساعد و رقابت سالم در بازار تلکومونیکاسیونی میباشد. فراهم آوردن زمینه مناسب رشد و مواصلگردانی فعالیت شرکت‌های موبیلی و پرووایدران علاقه ثابت یکی از عامل‌های مهم برای بالا بردن سطح خدمت‌رسانی علاقه برقی میباشد. در این زمینه تاکید گردید که جانب تاجیکستان آماده است با سازمان‌های مربوطه و مملکت‌های دور و نزدیک در بخش علاقه همکاری سودمند را تقویت بخشد. Дмитрий Тур, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Большое спасибо администрации связи Таджикистана за приглашение и за организацию прекрасного этого форума и, соответственно, региональной комиссии регионального сотрудничества в области связи. Это прекрасная площадка для того, чтобы обменяться опытом взаимодействия по проектам развития цифровой трансформации и связи. Есть возможность пообщаться как с коллегами из других стран, так и провести встречи двусторонние. برای قانع نمودن احتیاج بازار در سمت علاقه موبیلی دولت‌ها را ضرور است که برای تامین اینترنت موبیلی و تکنولوژی رقمی کارهای مهم را انجام دهند. گفتن به موارد است که تاجیکستان تصمیم گرفته است که آینده نزدیک ساکنان را با اینترنت نسل نو 5G تامین نماید. سرعت نسل نو 5G نسبت به اینترنتی که امروز استفاده می شود خیلی بلند است. آن امکان می‌دهد که در ناحیه‌های کوهی و منطقه‌های دوردست‌ترین مملکت نیز مردم با اینترنت باصفت تامین گردد. اشتراکچیان فورم دایر به گسترش همکاری متقابله سودمند بین اپراتوران علاقه برقی مملکت، فراهم آوردن دسترسی همسان به علاقه برقی در دولت‌ها، نوسازی اینفراستراکتور ساحه، بنیاد میدان‌های نو ایستگاه‌های بازاوی علاقه موبیلی با استانداردهای 4G و 5G، مناسبت نمودن ارزش خدمت‌رسانی‌ها، پیوست شدن شبکه‌های تلکومونیکاسیونی مملکت به طور مستقیم به سیستم بین‌المللی شبکه‌های کابلی زیراقیانوسی اینترنت، تطبیق های مشترک، تأسیس مرکزها و منظرهای کارکرد معلومات کلان حجم، گسترش استفاده شبکه‌ها و تکنولوژی‌های علاقه همواره‌ای ابراز نظر نمودند. اشتراکچیان ابراز داشتند که برگزاری چنین جلسه‌ها با تقویت همکاری متقابله سودمند در بخش‌های گوناگون ساحه علاقه زمینه می‌گذارد. یادآور می‌شویم که جلسه 27 کمیسیه اتحاد منطقوی در ساحه علاقه دایر به تنظیم سپکتر رادیوبصمت و مدار ماهواره‌ای با ابتکار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان بین المللی علاقه و اتحاد منطقوی در ساحه علاقه تا 11 اپریل سال روان در شهر دوشنبه ادامه می‌یابد. استفاده با ثمر زمین در ناحیه شهر توس امروزها وسیع مشاهده می‌گردد. همین است که ساکنان با مقصد به دست آوردن حاصل فراوان راه و اصولهای منفعت بخش کار خواجگیداری را بیشتر به راه می‌مانند و از نتیجه زحمت خویش منفعت خوبی اقتصادی می‌گیرند. معلومات بیشتر در گزارش سمندرشوی و اسکندر سعید. عامل بلند برداشتن سطح روزگارشان را ساکنان ناحیه شهر توس از استفاده مقصدناک زمین و رویانیدن حاصل فراوان محصولات می‌دانند و هر قطعه زمینی در اختیار داشته را عاقلانه و ثمرناک به کار می‌برند. در ناحیه شهر توس 4953 گکتار زمین‌های نزدیک میشه که از آن 3955
обӣ ҳастанд. Ҳама нашрунамои сабзавотҳо, картошка, пиёз ҳастанд. چیزی که در همین زندگی استفاده می‌برن شنوندگی هستند در زمین‌ها. زمینایی که نزد اهلیگیشون بعضی باغ دارن در تگ باغ کردگی هستند. محصولات کشاورزی را هستند. گرمخانه‌ها هستند. گرمخانه‌ای که دویم عمل کننده‌شون هستند 34 عدد. هستند استفاده بوده استفاده. در قطعه‌های نزد حولگی ساکنان جماعت دهات تاجداران ناحیه نشان‌نمای زراعت و سبزوات کشت شده بشارت از آن می‌دهد که هر یک فرد بهر بهبود بخشیدن روزگار خویش زمینی در اختیار داشته را خوب به کار می‌برند. خیلی که پیشوای معظم ملت پرزیدنت مملکت ما محترم جناب عالی همه سال تاکید می‌کنند که از یک زمین دو سه حاصل به دست بیاریم. امروز در زمین‌های نزد حولگی ما نیز نه تنها پیاز بلکه تمام زراعت‌هایی که امروز به مردم نیاز به همین دارد خیلی که همه ساله قید کرده می شود در پیام پیشوای معظم ملت که تامین امنیت اوضاع قبولی امروز مردم ما در زمین‌های نزد حولگی هم تمام زراعت‌ها رو کشت نموده حاصل دلخواه به دست آورده زندگیشان را از روی همین محصولات کشاورزی پیش میبرند. گلبهار شایمردان و ساکن جماعت دهات مذکور در زمین نزد حولگیش که 20 سوتیخ را در بر میگیرد کارتوشکا، پامیدور و دیگر سبزوات‌ها را کشت کرده است که در حیات روزمره ضرور دانسته می شود. همساله این عائله در چند مرحله در این قطعه‌ها کشت زراعت‌های گوناگون را به راه می‌مانند که هم احتیاجات خویش و هم بازارهای گرد و اطراف را با این گونه محصولات تامین می‌نمایند. ما در زمین ما اینا کارتوشکا کوریدیم، تربوز، پامیدور، بادرنگ، لوبیا، خربزه کوریدیم. هر سال حاصل خوب میگیریم. اینا کارتوشکا نوامبر دکامبر کوریده بودیم. اینا حاصلش خوب شده. زندگی ما حساب زمین پیش میبریم. شوکت خوجمقلوف تا چند سال است که کشت سبزوات بروقتی را در گرمخانه‌های موسمی به راه مانده حاصل آن را اولین شده پیشنهاد بازارها می‌گرداند. جهت منفعت بخش بودن این اصول را دیده قریب که همه مساحت زمین نزد حولگیش را با این طرز استفاده می‌برد. در این شب و روز در گرمخانه‌های او نهالان پامیدور پرورش یافته قسمت از آن در حال حاصل بندی آمده است. ما در زمین شهروند خوجمقلوف شوکت قرار داریم. در نزد حولگی 8 زمین دارد. اینا شما دیده استودیتون در 8 سوتق همگی همش نهال پامیدور پرورش می شود. شما خیلی دیده استودین اینا گل کردگی این ممکن 5-10 روزده به حاصل می درآید. این جماعت تاجداران دا یکم شده تیار می شود. در مجموع جهت تامین روزگار و بلند برداشتن سطح زندگی همه ساکنان ناحیه قطعه‌های نزد حولگی را پرمحصول استفاده می‌نمایند. سمندر شایف، اسکندر سعید، ناحیه شهر توس، اخبار. تجربه کشاورزان ناحیه رودکی اوید به مدنیت استفاده بری زمین بهتر گردیده با جاری نمودن تجربه معاصر انتخاب تخمی‌های به اقلیم پرورش مطابق غذادهی و ریای دیگر چرابینی‌های اگراتکنیکی حاصلناکی بیشتر کرده می شود. گزارش در این خصوص. از همین گرمخانه 1 هکتاره خوجگی دهقانی اسمت جماعت دهات چورگلتپه ناحیه رودکی یک روز در میان تا 1 تن سبزوات بروقتی جمع‌آوری و به بازارهای ناحیه و شهر دوشنبه پیشنهاد می‌گردد. اگر جمع‌آوری تا 1 تن بادرنگ از چینک یکم دوم به دست آمده باشد، بنا به گفته خوجگیداران در روزهای بعدی که پره بوته‌های بادرنگ به حاصل می‌درآیند، این مقدار 1 برابر افزایش می‌یابد. یکی از بهترین گویم مدنیت استفاده بری زمین این بنیاد همخیلی گرمخانه‌های زمانه‌ای میباشد که در تمام سال فعالیت می‌نمایند. روز دوم است که جمع‌آوری حاصل بادرنگ بروقتی آغاز گردیده است که در یک روز زیاده از قریب تگ 1 تن که چینکی اول مثال حاصل کمتر پستر است که در آینده تا 3-4 تن رسانیده می‌شود چینک. در یک روز همین قدر جمع‌آوری کرده طلبات بازار داخله و بازار شهر دوشنبه را اونا شده است. رودکی از ناحیه‌هایی میباشد که در آن در برابر خوجگی‌های دهقانی شخصان علاهیده نیز گرمخانه‌ها تشکیل نموده‌اند. فعلا مساحت گرمخانه‌ها در ناحیه رودکی 4.5 هکتار را تشکیل داده، در آینده نیز مساحت گرمخانه‌ها زیاد و روند پرورش سبزوات با استفاده از تکنولوژی معاصر تقویت بخشیده می شود. استفاده عاقلانه زمین‌های نزد حولگی عامل مهم در سمت تامین اهالی با محصولات خوش‌صفت کشاورزی بوده،
برای افزون نمودن حجم محصولات کشاورزی مساعدت نموده ایستاده است. این زمین ها خرد می باشند ولی با مهنت پیوسته حاصل دلخواه به دست آمده اهالی با محصولات خودی تامین گردیده ایستادند. بهاریده کوچت میکنیم، کوچت بلگری، بقلاجان، پامیدو و بعد از این سر میشود کابوتیو، گشنیچ و اوکروب و چیزناک همین چیزا. زمستونیش ده با هم خیلی بالاش محکم پرنینگ میکنیم با ریدیسکه. تجربه کشاورزان ناحیه رودکی عاید به مدنیت استفاده بری زمین بخصوص زمین‌های آبی و للمی بهتر گردیده همساله حاصلناکی بیشتر کرده می شود. نمناکی روزهای مساعد آفتابی، انتخاب تخمی و تکنیک دقیق تعیینات پیش بینی گردیده و سری وقت کشت نمودن زراعت دورنمای کشتی تیرماهی را در ناحیه رودکی به 112% برابر نموده است. دورنما و سطح اجرای کشتی تیرماهی زراعت کشاورزی در خواجگی‌های دهقانی و جمعاوی ناحیه رودکی نقشه 4231 گکتار کشت گردیده است. 4739 گکتار سطح اجرا 112%. حالا نشونمای زراعت کشتی تیرماهی خوب ارزیابی می‌گردد. استفاده مقصدناک هر روز آفتابی زمینه‌گذاری با حاصل فراوان آینده است. از این رو کشاورزان ناحیه رودکی از تمام امکانات‌ها استفاده برده کشت و کاری بهاری را در مهلت معین گردیده و با صفت بلند انجام می‌دهند. دورنما و سطح اجرای کشتی بهاری زراعت کشاورزی در خواجگی‌های دهقانی و جمعاوی ناحیه رودکی به حالت 3 اپریل سال 2025 نقشه 11187 گکتار کشت گردیده است. 6587 از 6 گکتار سطح اجرا 58 از 9%. در ناحیه رودکی زیاده از 409 گکتار گویم طبق معلومات فوری کارتوشکا کشت کرده شده است. در برابر این گویم مثال سبزیجات بروقتی پیاز 60 گکتار کشیده است. سبزی و کرم و پامیدور و بودرینگ در زمینه کشود آغاز گردن با مردم رفته است. در برابر این علاقه 4 گکتار پخته کشت کرده شد که از همین 1 گکتارش زیر پلون کردیم شد که بار اول در ناحیه رودکی به قای گرفته شد. ساکنان ناحیه رودکی هر قطعه زمین کارم بخصوص زمین نزد حولگی را به منفعت استفاده برده 2-3 حاصل میگیرند. در نوبت اول طلبات عائله خود را با محصولات کشاورزی قانع و با این وسیله در تطبیق یکی از هدفهای استراتژی دولت تامین امنیت عضوقواری سهم میگذارند. در ناحیه رشت معرکه کشتکاری بهاری آغاز گردید. طبق دورنما سال جاری کشاورزان ناحیه در مساحت 1630 گکتار کارتوشکا کشت میکنند که در قیاس با سال گذشته این نشان داد زیاد است. گزارش ایدیگلی محمود. در ناحیه رشت با مقصد در مهلت معین شده انجام دادن معرکه کشتکاری بهاری و بنیاد باغ‌های نو اهل زحمت خواجگی‌های کشاورزی نقشه‌های مکمل را راه‌اندازی نموده ایستادند تا زراعت‌ها سری وقت با رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی کشت کرده شود. در این ردیف کارتوشکا کاری یکی از ساحه‌های اساسی و پیشبرنده اقتصادیات ناحیه رشت به شمار رفته در پرتو دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با از خودکنی زمین‌های بیکار خوابیده و آبیاری آن میدان کشت و استحصال کارتوشکا افزوده ایستاده است تا از این حساب تامین بازارهای کشورمان با محصولات خوش‌صفت باز هم بهتر و خوبتر گردد. تنها با این مقصد سال جاری با انجام کارهای ساختمانی در جماعت دهات هایت بیش از 100 گکتار زمین‌های تشنه‌لب آبیاری گردیده. بیشتر قطعه‌های این موضع کوهستان برای افزایش کشت کارتوشکا و بنیاد باغ‌های نو پیش بینی شده. بدین وسیله با صدها جای‌های نوی کاری مهیا می‌گردد. امروزها در حدود یک قطار جماعت‌های دهات ناحیه رشت با استفاده از تکنیک‌های صحوی شودگار زمین‌ها آغاز گردیده. قطعه‌های موافق برای کشت کارتوشکا آماده کرده می شود. ما حرکت میکنیم که کشت کارتوشکا سری وقت با انجام رسونیم. نسبت سال گذشته مقصد داریم که کشت کارتوشکا زیاد کنیم. از همه زیاد میدان کشت کارتوشکا قریب 500 گکتار به خواجگی‌های کشاورزی منطقه هایت راست می آید. این است که دهقانان از حاصل سال گذشته برای کشت سال جاری در انبارها به قدر کافی تخمی ذخیره کردند تا از این حساب مساحت کشت اساسی باز هم افزایش داده شود. ما در خواجگی کلیدی قلندر محمد 78 گکتار زمین داریم.
78 гектар замин 64 гектар заминша ба нақша гирифтагием барои кишти картошка имсолаш. хоб тухми картош мерасад барзоити техникаҳо сари вақт ҳастанд. дар ноҳияи Рашт бо мақсади суръат бахшидани маъракаи киштукори баҳорӣ ва сари вақт анҷом додани кишти картошка, ғалла, бунёди боғҳои нав, таъмиру барқарорсозии шабакаҳои обёрӣ, техникаҳои кишоварзӣ, ситоди доиму амалкунанда фаъолият дошта, бо назардошти тағйирёбии иқлим ва дигар омилҳои мавҷуда нақшаҳои мушаххас роҳандозӣ шудааст, то аҳли заҳмати хоҷагиҳои кишоварзӣ дар ҳамкорӣ бо аҳолӣ аз имконатҳои мавҷуда оқилонаву самаранок истифода бурда ба афзоиши маҳсулоти хушсифати маҳаллӣ ноил гардида, бадин васила дар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми арзандаи худро гузоранд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. кишоварзони ноҳияи Ховалинг ба маъракаи кишти картошка оғоз бахшиданд. имсол дар ноҳия тибқи нақша дар майдони 605 гектар кишти ин навъи зироат ба роҳ монда мешавад. То имрӯз дар майдони беш аз 20 гектар картошка кишт карда шуда, хоҷагидорон кӯшиш намуда истоданд ки нақшаро пурра амалӣ намоянд. тафсилоти бештар дар таҳияи Анваршоҳ Сайдализода. хоҷагидорони ҷомати шаҳрак ва деҳоти ноҳияи Ховалинг имрӯзҳо машғули кори саҳро буда талош доранд ки дар баробари дигар номгӯи зироатҳо кишти картошкаро бо риояи талаботи қоидаҳои агротехникӣ ва интихоби тухмиҳои хушсифат сари вақт ба роҳ монанд. ин навбат кишоварзон бо истифода аз боду ҳавои мусоид, интихоби тухмиҳои алусифати ба иқлими ноҳия мутобиқ маъракаи кишти картошкаро оғоз бахшиданд. тибқи дурнамо имсол хоҷагидорон бояд дар майдони 605 гектар замин картошка кишт кунанд. то имрӯз дар майдони зиёда аз 20 гектар замин кишти ин нав зироати кишоварзӣ анҷом дода шуда, корҳо дар ин самт мароми тоза дорад. кишоварзон талошу ариза истоданд ки ҳарчи зудтар дурнаморо таъмин ва майдони кишти картошкаро нисбати солҳои қаблӣ васеътар намоянд ва аз ин ҳисоб даромади хуби иқтисодӣ низ ба даст оранд. майдони умумии замини кишти ноҳия 6990 гектар ташкил метавонад. дар ин заминҳо сабзавотҳо, картошка, пиёз, бодиринг, лубёги эмё кишт карда мешавад. айни ҳол бошад кишти картошка оғоз гардида то охири мавсим нақшаи пешниҳод гардида иҷро карда мешавад. ба иттилои масъулон дар ноҳияи Ховалинг 2277 хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои сесолӣ фаъолият менамоянд. дастрасии пурраи тухмиҳои алусифат ва нуриҳои минералӣ рӯҳияи менадӯстии хоҷагидоронро баланд бардошта умед ба гирифтани ҳосили фаровони ин нав зироатро доранд. аз фонди гардиши тухмӣ вазорати кишоварзии ноҳия зиёда аз 20 тонн тухмии нави рескарлек ворид гардидааст ки ба иқлими ноҳия мутобиқ буда айни замон бошад деҳқонон кишт намуда истодаанд. сипосгузорем аз давлату ҳукумати ҷумҳурӣ ва вазорати кишоварзӣ ки ба мо тухмиҳои картошка дастрас менамоянд. хоҷагидорони ноҳияи Ховалинг бо дарки муҳимияти истифодаи самараноки ҳар порча замин, рӯёнидани ҳосили хуби зироатҳои кишоварзӣ, фаровонии бозори истеъмолӣ, инчунин саҳмгузорӣ дар таъмини яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амнияти озуқаворӣ талош намуда истоданд ки заҳмати софтилона намуда ба дастовардҳои хуби меҳнатӣ ноил гарданд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Ховалинг, ахбор. дар ин шабу рӯз шафати кӯчаи хиёбонҳои шаҳри Хуҷандро бештар аз 1 миллион гулҳои рангоранг зебу зинат мебахшанд. дар қитъаҳои алоҳида ва боғҳои фарҳангию фароғатӣ гулҳои мавсимӣ бо ба инобат гирифтани композитсия ва дизайни ҷолиб шинонида шудааст. тафсилот дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. дар замони соҳибистиқлолӣ бо иқдому ташаббусҳои созандаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Хуҷанд ободу зебо шуда ба яке аз маконҳои дӯстдоштаи сайёҳони дохилию хориҷӣ табдил ёфт. барои сайёҳон дидани маконҳои тарихию фарҳангӣ ва шиносоӣ бо расму оинҳои мардумӣ мақсади асосӣ ба ҳисоб меравад. вале дар ин шабу рӯз ҳар нафаре ки ба шаҳр ташриф меорад бо тамошои кӯчаю хиёбонҳои гулпӯш мафтуни Хуҷанд мешавад. интихоби композитсия ва дизайни ҷолиб дар вақти гулшинонӣ. гулгаштҳои шаҳри Хуҷанд ба мисли қолини пур аз нақшу нигор аст ки бо диди хос ва маҳорати баланди зебоипарастӣ ташкил шудааст. мо бисёр хурсанд ҳастем ки дар кишвари зебои Тоҷикистон қарор дорем. ҳама ҷо гулзор аст ва ин зебогӣ ба инсон таассуроти нек ва рӯҳии тоза мебахшад.
می‌بینیم که مردم شاد و خرسند در باغ و گلگشت‌ها سیر و گشت دارند و ما هم آزادانه تماشا و استراحت نمودیم. در کوچه و خیابان‌ها و باغ‌های فرهنگی و فراغتی بیشتر از 10 نمود گل‌های موسمی شناخته شده، عین زمان پرورش، آبیاری و نگاه‌بینی آن طبق طلبات جریان دارد. کوچه و خیابان و باغ‌های فرهنگی و فراغتی شهر را در مجموع بیشتر از 1 میلیون گل‌های رنگارنگ زیب و زینت می‌بخشد. از شماره عمومی نزدیک 200,000 را گلی لاله تشکیل می‌دهد. امروزها گل‌های لاله قد کشیده و شکفته‌اند و از تماشای آن کس حضور و حلاوت می‌برد. 12 نمود گل‌های آرایشی به مانند پیتونیا، سالویا، تگیت شناخته شده حسن شهر را زیبا گرداندیم. اساساً گل‌ها در خیابان اسماعیل سامانی، رحیم جلیل، رفعت حاجی‌یف، مجموعه شاه اسماعیل سامانی، کوچه سردریا شناخته شد. در شهر خوجند تا به حال معرکه گلشنانی ادامه دارد. در نظر است که تا آخر ماه اپریل باز 400,000 گل‌های رنگارنگ شنانیده شود. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، شهر خوجند، اخبار. صنعت محرک رشد با مقصد تأسیس جایهای نوی کاری و به راه ماندن استحصال محصولات وطنی در مملکت بر رشد ساحه صنعت توجه خاص ظاهر می‌گردد. در ناحیه یوانی ولایت ختلون جهت رشد این ساحه تدبیرهای عملی اندیشیده شده با تأسیس کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی اقتدار استحصال رو به افزایش است. ادامه مطلب در گزارش خبرنگاران ما. در زمینه اقدام‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری‌های پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت صنعت کنونی با سرعت مملکت یک قطار تدبیرهای سودمند اندیشیده شده است و امروز در ناحیه یاوان ولایت ختلان نیز در این سمت توجه خاصه روانه گردیده با به استفاده دادن کارخانه‌های نوی صنعتی و فراهم ساختن جایهای نوی کاری تلاش نموده ایستادند. روند با سرعت صنعتی کنونی در مملکت با مقصد تامین روزگار شایسته ساکنان و پیدا گردیدن جایهای نوی کاری راه اندازی گردیده امروزها در این سمت تدبیرهای مؤثر اندیشیده می شود. با نظرداشت اهمیت ساحه صنعت در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی و تأسیس جایهای نوی کاری، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صنعت کنونی مملکت را هدف چهارم ملی اعلان نمودند و ضرور دانستند که تا سال 2003 حصه ساحه صنعت در مجموع محصولات داخلی به 22% رسانیده شود. کارخانه یگانه استحصال کننده کسلات سولفات در داخل جمهوری تاجیکستان می باشد. اقتدار لایحه‌ای کارخانه زیاده از 100,000 تن کسلات سولفات در یک سال. در کارخانه بسیارتر ساکنان محلی در کار جلب شدند و با معاش‌های بلند تامین می‌گردند. ما صاحبکاران میناداری خود را به پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان بیان می‌نماییم که برای صاحبکاران شرایط خوبی کاری مهیا کردند. ناحیه یاوان که در مقیاس ولایت ختلان همچون ناحیه صنعتی دانسته می شود در روند سازندگی ها بهر صنعتی کنونی مملکت حصه نظارت داشته با ساخته به استفاده دادن کارخانه های عظیم صنعتی برای مهیا ساختن جایهای نوی کاری و بهر استحصال محصولات رقابت‌پذیر وطنی و اینچنین واردات عوض کننده کارخانه های صنعتی بنیاد و مورد استفاده قرار داده می شوند. مورد ذکر است که با عملی گشتن این هدف در پیشرفت همه ساحه‌های خواجگی خلق زمینه خوب فراهم خواهد گشت. این حال ما قرار داریم در یکی از کارخانه‌های عظیم صنعتی ناحیه یاوان ولایت ختلان که به استحصال محصولات سمنت مشغول است و این کارخانه در یک شبانه روز استحصال 3000 تن سمنت را در بر میگیرد. یکی از کارخانه‌هایی که در ناحیه فعالیت گسترده دارد این کارخانه استحصالی جمعیتی دارای مسئولیتش محدود خواکسین غیور سمنت میباشد که در مساحت 12 گکتار
доман паҳн намудааст. корхона дорои хатҳои истеҳсолии гуногун буда, навъҳои сементи 400 ва 500ро истеҳсол намуда ба бозорҳои дохилӣ ва ба ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон ва Афғонистон содирот менамояд. таъкид кардан ба маврид аст ки бо мақсади боз ҳам рушд бахшидани соҳаи саноат дар ноҳияи Ёвон, дар амалӣ гардидани ин ҳадафи стратегӣ бо дастгириҳои ҳукумати мамлакат ҳамасола дар ин ноҳия теъдоди корхонаҳои хурду бузурги истеҳсоливу саноатӣ сохта мавриди истифода қарор дода мешавад. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон дар якҷоягӣ бо соҳибкорони ватанӣ барои иҷрои дастуру супоришҳое ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат дар самти бунёди корхонаҳои саноатӣ ва ба ин васила муҳайё намудани ҷойҳои нави корӣ талош намуда истодаанд. маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, ноҳияи Ёвон, ахбор. дар шаҳри ҳисур курси омӯзишӣ барои масъулини бахши таблиғотии кумитаҳои иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар мавзӯи ҳифзи манфиятҳои миллӣ ва фазои иттилоотӣ оғоз гардид. шунавандагони курси омӯзишӣ давоми 5 рӯз аз навгониҳои бахши таблиғот ва истифодаи технологияи муосир ҳангоми тарғибу ташвиқи ғояҳои давлатдорӣ ва роҳҳои такмил додани таҷриба бархурдор мешаванд. идомаи матлаб дар гузариши Фаридуни Субҳон ва Садриддин Иброҳим. бо ибтикори кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи тахассус, савияи дониши сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва маънавии кормандони ҳизбӣ, инчунин мушаххас намудани самти фаъолияти ташкилотҳои ҳизбӣ дар замони муосир барои масъулини бахшҳои таблиғотии кумитаҳои иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат курси омӯзишӣ дар мавзӯи ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва фазои иттилоотӣ оғоз гардид. дар ин давраи омӯзишӣ ки дар осоишгоҳи шоҳанбарии шаҳри Ҳисор то 11 апрели соли равон баргузор мегардад, кормандони шуъба ва бахшҳои таблиғотии кумитаҳои иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон аз тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҷиҳати такмил додани таҷриба ва бархурдор шудан аз тарзи дурусти истифодаи имкониятҳои технологияи замони имрӯза ҷалб карда шудаанд. курси бозомӯзии мазкур имконият медиҳад ки мудирони шуъбаҳои таблиғот ва ташвиқоти кумитаҳои иҷроияи ҳизб дар шаҳру ноҳияи мамлакат аз ҳадафҳои барномавӣ ва оинномавии ҳизб бархурдор бошанд, табодули таҷрибаро ба роҳ монанд ва барои ҳимояи манфиатҳои миллӣ аз ҳама сарчашмаҳое ки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кардааст кор бигиранд. ҳадаф аз ташкил ва баргузор намудани курси бозомӯзӣ тақвияти маҳорати касбии кормандони ҳизбӣ, омӯзиши роҳу воситаҳои муосири корбарӣ миёни мардум, беҳтар намудани сатҳу сифати корҳои дохили ҳизбӣ, татбиқи самараноки санадҳои муҳими вобаста ба ҳизб ва дарёфти тарзу усулҳои фаъолияти ҷавобгӯй ба талаботи замони муосир дониста мешавад. зимни шиносоӣ бо барномаи курси омӯзишӣ маълум гардид ки тӯли чанд рӯз ва мо устодони бузург доир ба манфиатҳои миллӣ ва ҳифзи фазои иттилоотӣ дарс мегӯянд ва ҳамчунин дар ҷараёни курс мо метавонем ки аз мавзеъҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва сайёҳии шаҳри Ҳисор низ дида намоем. барои таблиғи онҳо низ саҳм мегузорем. зимни баромади хеш нотиқон иброз доштанд ки ҳизби халқии демократии Тоҷикистонро бо сарварии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кулли сокинони кишвар ҳамчун ҳизби мардумӣ эътироф намуда, ҳамагон дар асоси иродаю боварии самимӣ атрофи он муттаҳид мешаванд. дар робита ба ин ҷиҳати тарғибу ташвиқи ғояҳои давлатдорӣ, пешрафту шукуфоии рӯзафзуни мамлакат ва ҳимояи манфиатҳои миллию фазои иттилоотӣ, шуъба ва бахшҳои таблиғотии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон вазифа доранд дурустиву дақиқияти хабарҳои муҳими ҷомеаро таҳлилу баррасӣ намуда, мунтазам, саривақт ва бо фарогирии бештар онҳоро паҳн кунанд. мо насли ҷавонро мебояд ки дар ин замони муосир, дар замони технология ва иттилоот кӯшиш ба харҷ диҳем ки аз ҳар як хабар ва иттилооте ки барои пешрафт ва ободонӣ, инчунин барои сарсабзу хурам гардонидани ватани азизамон ва муаррифӣ гардидани ватани азизамон дар арсаи байналмилалӣ кӯшиш ба харҷ диҳем. агар аз як паҳлӯ курси омӯзишӣ барои таблиғу ташвиқи манфиатҳои миллӣ ва ҳифзи иттилоот бошад, аз самти дигар тараннуми дӯстӣ ва ҳамдилии мо ҷавонони манотиқи Тоҷикистони азизамон мебошад.
ҷиҳати дар сатҳи баланд ва натиҷабахш ҷамъбаст гардидани курси мазкур дар асоси барномаи амалии ҳизби халқи демократии тоҷикистон барои солҳои 2025-2030 мавзӯъҳои муҳиму ҳалталаби ҷомеа ба барномаи он ворид шуда мутахассисони соҳаҳои гуногуни мақомоти давлатӣ барои маъруза ва суҳбату андешаронӣ даъват гардиданд. имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳонӣ фазои иттилоотӣ яке аз муҳимияти раванди рушди амнияти кишвар ба ҳисоб меравад ва фикр мекунам ин иқдоме ки имрӯз аз ҷониби ҳизби халқии демократии тоҷикистон роҳандозӣ шудааст айни муддао мебошад ва бовар дорам ки таблиғотчиёни тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ имрӯз аз ин курс он дониши сиёсии худро боз ҳам бештар мекунанд ва баҳри ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва ҳифзи фазои иттилоотӣ саҳми худро мегузоранд. ҳамзамон дар асоси барномаи курси бозомӯзӣ баргузории чорабиниҳои сиёсӣ, фарҳангӣ, суҳбату вохӯриҳо, мизҳои мудаввар ва боздид аз ташкилотҳои ҳизбии ҳудуди пойтахт ҷиҳати таҷрибаомӯзӣ дар назар аст. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Ҳисор. Ахбор. тантанаҳои наврӯзи байналмилалӣ ҳамону дар тамоми гӯшаву канори мамлакат идома дорад. ин ҷашни ниёгон ки мардумро ба иттиҳоду сарҷамъӣ талқин мекунад, сол то сол ба худ шаҳомати хоса касб намуда василаи хуби муаррифии расму оин ва анъаноти неки тоҷикон гардидааст. ҳамкорони мо аз тантанаҳои ҷашни байналмилалии наврӯз дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат гузориш медиҳанд. дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз маҳфили илмию фарҳангӣ доир шуд. Зикр гардид ки аз баракати соҳибистиқлолии Тоҷикистон ва сиёсати хиратмандонаву фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни Наврӯз бо тамоми расму суннатҳои дерини худ эҳё шуда дар Тоҷикистон ва берун аз он бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. азамати гузаштаи тоҷикон бори дигар дар ҷумҳурии мустақили тоҷикистон эҳё шуд. имрӯз тоҷикҳо ва ҳатто форсизабонҳое ки дар гӯшаи дунё ҳастанд ифтихороти худа бештар дарк мекунанд, ба ӯ меболанд ва ба ӯра қадр мекунанд. ва яқинан тарҷумаи шоҳнома ва ҳамчунин осори дигае ки аз бузургои мо буд ҳамагӣ ба сирилик баргардонда шуд ва барои мардум тавзеҳ шуд ё худиш гоми бузурги дар ҷиҳати худшиносии миллист ва миллатҳо бо огоҳӣ ва шинохтани худ аст ки побарҷо мемонад ва рушду шугуфоӣ меёфтад. бо фаро расидани Наврӯз табиат зинда гардида, гармӣ бар сардӣ, рӯшноӣ ба торикӣ, ҳаракат ба оромӣ пирӯз мегардад. طبق анъанаҳои неки наврӯзӣ бо фарорасии фасли баҳор дар ҳар хонадони мардуми Тоҷикистон айёми кишту кор ва дигар корҳои ободонӣ, шинонидани ниҳолу гулбутаҳо, тоза кардани наҳру ҷӯйҳо, покиза кардану ба тартиб овардани манзили зист, оростани кӯчаву хиёбонҳо, сарсабзгардонӣ ва намуди идона бахшидан ба шаҳру деҳот оғоз мегардад. наврӯз ҳамон қисме ки шумо медонед дар балхи бостон бо ҷамшед ва бо тахтнишинии ҷамшед آغاز شد و امروز در تاجیکستان همون شکوه جمشیدی را انسان میتونه ببینه. جشن با همون عظمت پارین و با همون ویژگی‌هایی که در نیاکان ما را تجلیل میکردن امروز در تاجیکستان دیده میشه. 20,000 انسان در برگزاری جشن شرکت میکنه و رئیس جمهور و پیشوای تاجیکستان به عنوان رهبر و پیشوای تا برگزاری جشن سهمی کلان و بزرگ و همه جانبه داره که ایره با شکوه تنتنه خاص تجلیل میکنه. ما در حقیقت جشن نیاکان و جشن پارین و گذشته ما را که در بطن تاریخ یا در سینه تاریخ نیفته بود امروز زنده در تاجیکستان میبینیم. ما امیدوار هستیم که این جشن نوروز به عنوان نمادی همبستگی و پیوند ملت‌ها همگرایی منطقوی را باید ایجاد بکنه. همین قسمی که امسال در جشن تاجیکستان دیدیم چند رئیس جمهور شرکت داشت
سالهایی شود که حوزه تمدنی نوروز با هم کنار بیان و نوروز یکی از افتخارات ویژه خاص تاجک‌ها در عزیز که نوروز به نام نوروز، این نام تاجیکی و در سراسر دنیا با نام نوروز تجلیل میشه از زبان ما، فرهنگ ما که نوروز هم زاده فرهنگ و نیاکان ماست، همگانی شده و جهانی شده و جای افتخار و شادمانی برای ما و ملت تاجیک است. گفته شد که نوروز یادگاری بی‌نظیر نیاگان خلق تاجیک بوده، دلیل بزرگ هستی باستانی این ملت کهن‌بنیاد و اثبات روشن جهانبینی علمی نیاگان ما میباشد. نوروز نه تنها جشن و شادمانی بلکه معرفگر تاریخ و فرهنگ بزرگ ما در سطح جهانی است، چون عنعنه جشن و اجرای سنت‌های نوروزی در کشورهای قلمرو نوروز 40 روز ادامه پیدا می‌کرده است. نوروز روحی زنده و سنت زنده را در خود تجسم نموده، میان جشن و آیین و مراسم دیگر ملی باستانی‌ترین و کهن‌ترین و گسترده‌تر است. نوروز بزرگترین جشن فرهنگی جهانی است که جغرافیای وسیع را فرا گرفته نه تنها به یک قوم و ملت و نژاد متعلق است، بلکه به کل مردم انسان دوست و خیراتپرست سیاره ارتباط می‌گیرد. برای دوستی ابدی شعاری که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در خوجند اعلان کردند و برای منطقه خیلی اهمیت بزرگ دارد. نمونه عبرت نه تنها برای این سه دولت است بلکه برای تمام این کشورهای منطقه و جهان است که باید در همین عرفه نوروز و روزهای نوروزی بهاری همه باید فکر دوستی را کنند، فکر همکاری را کنند. از این جهت ایدئال نوروز که از گذشته ها و ما باقی مانده است به همین دعوت میکند. در ادامه عالمان و محققان و شاعران و ادیبان دایر به تاریخ و فرهنگ و آیین‌های سنتی مردم تاجیک و جشن اجدادی نیاگان نوروز معروضه و شعرخوانی نمودند. کارمندان کارخانه واحد دولتی آب و کاریز شهر دوشنبه نوروز نیکپای را با چنین شکل و شیوه استقبال کردند. جامعه مهنتی کارخانه دسترخوان ادانه را که از 7 سین و 7 شین عبارت بود به نمایش گذاشتند. همزمان دیگر عنعنه‌های نوروزی از جمله زردوزی، چکندوزی، مهره بافی، قرائت شعر و سرودها در وصف سوملک و بهار و نوروز از جانب شرکت کنندگان نشان داده شده. نمایش لباس‌های ملی و هنرهای دستی پیشنهادی حاضرین گردانیده شد. ناطقان دی نوروز را از جمله آیین‌های مقدس و باستانی نیاگانمان ارزیابی کرده از جمله ذکر نمودند که فرورسی فصل زیبای بهار از ابتدای سال نو اجدادی مژده میرساند. نوروز رمز آفرینش حیات، احیای طبیعت و آغاز زندگی بوده، همچون پیروزی نور بر ظلمات، خیر بر شر و تنتنه نیکی بر بدی تجلیل می‌گردد. ذکر شد که جشن نوروز بین‌المللی یکی از مراسم‌های پسندیده عالمیان میباشد که با صفت‌های بشردوستانه‌اش از جانب جامعه جهانی همچون دستاورد کم نظیر فرهنگ عمومی انسانی پذیرفته شده است و مقام بین‌المللی کسب کردن آن نتیجه تلاش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان است. تمام آیین‌های نوروزی سرچشمه بزرگ اخلاقی و تربیوی، همدیگر فهمی و زیبایی و بنیادکاری و سازندگی میباشد. نوروز در برابر شکوفایی طبیعت شادی و سرور و مهربانی آورده انسان را به آینده نیک، روزگاری آباد و پاکیزگی هدایت میکند. مسابقه های گوناگون ورزشی به مانند گشتنگیری و وزنبرداری و بندکشی از قسمت های دیگر چوربینی با شکوه ادانه به افتخار جشن نوروز بین‌المللی در این نهاد بود. قدردانی جامعه مهنتی کارخانه با تحفه های نوروزی جزء دیگر تنتنه های این جشن در این ساختار به حساب می رفت. برنامه مرتب کنسرتی با اشتراک هنرمندان شناخته کشور بزمگاه نوروزی در این ساختار دولتی را تا دیر باز گرم نگاه داشت. امروزها تنتنه‌های جشن نوروز بین‌المللی در گوشه و کنار مملکت عزیزمان ادامه داشته. بهر سزاوار از این جشن اجدادی استقبال نمودن چوربینی‌ها دایر کرده می شود. در ادامه تنتنه‌های نوروز عالم افروز در جماعت دهات بوستانقلعه ناحیه کوشانیان دو مؤسسه تعلیمی برای خوانندگان صنف‌های ابتدایی ساخته در وضعیت تنتنوی مورد بهره برداری قرار داده شد. ضمن به استفاده دادن فیلیال‌های مؤسسه تعلیمی رقم 38 که در دهه باغدره
و کوهسار ساخته شدند، نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه از رفتی به فعالیت آغاز نمودن صنفخانه‌های ایلاوگی دیدن نمودند. در ادامه تنتنه‌های جشنی بزم نوروزی در جماعت مذکور با اشتراک مسئولین و ساکنان محلی برگزار گردید. در میدان جشنگاه ساکنان با آراستن خوان نوروزی و به نمایش گذاشتن دستاوردهای دوران صاحب استقلالی جشن اجدادی نوروز را با شکوه و جلوه خاصه استقبال نمودند. خوان خوراک و خورش‌های گوناگون نوروزی آراسته کرده انواع هفسین و هفشین را پیشکش اشتراکداران نمودند. نوروز با آب و خاک، مرز و بوم و روح تمدنساز نیاگان ما پیوند ازلی داشته، رسم و آیین‌های آن رمزهای دارند که از زمانهای باستان تا امروز روزگار مردم فرهنگی و آبادگر و انسان دوست تمدن آفر ما را همراهی میکند. در قسمت دیگری چرابینی به یک زمره فعالان از جانب مسئولین برای سهم ارزنده گذاشتن در رشد و پیشرفت محل زیست خود با سپاسنامه‌ها و تحفه‌های عیدانه قدردانی کرده شدند. در فرجام به خاطر بالیدروحی ساکنان رقص و ترانه‌های دلاشوب نوروزی پیشکش گردید که همگان در هر گوشه ایدگاه شادی و نشاط و خوشحالی میکردند. نوروز یکی از جشن‌های قدیم و دوست داشتنی ملت تاجیک به حساب می‌رود که ساکنان مملکت همساله آن را با آمادگی و دستاوردهای نیک و نظررس مهنتی استقبال می‌گیرند. این جشن با شکوه ملی را ساکنان محله عمر خیام شهر باختر در سطح بلند استقبال نمودند. در این روز تمام اشتراکچیان با باور نمودن سر و لباس عیدانه ملی با بزمگاه نوروزی شکوه تازه بخشیدند. نخست مهمانان از نمایش دستاورد و هنرهای مردمی که خاص این عید اجدادی میباشد دیدن نموده بهر برگزاری چنین عیدی با شکوه اظهار منتداری نمودند. این جشن عمومی ملی برای خلق ما میراث تاریخی به شمار میرود، زیرا آن از گذشتگان دورمان به ما یادگار مانده است. باعث افتخار است که در پاک و بی‌آلایش و بگزن به نسل امروز رسانیدن این سنت بسیار گرامی تاریخی سهم فرزندان فرزانه ملت تاجیک بی‌نظیر میباشد. در فرجام چرابینی از جانب اهل فرهنگ برنامه فرهنگی عیدانه با سرود و ترانه‌های دلاشوب پیشکش اهل حاضرین گردانیده شد. هر کسی ایام نوروز به خرمی و نشاط بپیوندد تا به نوروز دیگر سرسبز و خوشحال برسد. کارمندان اگنتی تامینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نوروز جهانی شده را در دامان سبز دیار با رعایت همه آیین نیک و سنت‌های دیرینه این جشن ملی که دوران صاحب استقلالی دوباره احیا گردید با شکوه و جلال تجلیل نمودند. ای بهاری عالم افروز، السلام، آمدی بر عید نوروز، السلام. چرابینی عیدانه را کارمندان این نهاد با تازه‌کاری و سازندگی، دلیری و جوانمردی و نکوکاری و سخاوتمندی در این برابر آراستن خوانی با برکت نوروزی و خوشحالی بی اندازه و با سرود و ترانه و چنگ و چغانه استقبال گرفتند. نوروز در آنجاست که یاران همه جمعند، گلها همه جمعند و هزاران همه جمعند. نوروز در آنجاست که از کینه سر نیست، مردم به سر خوان فراوان همه جمعند. همچنین جهت نشان دادن دلیری و شجاعت و مردانگی بین افسران و سربازان مسابقه های گوناگون ورزشی برگزار گردید که به خاطر هوسمندی غالبان با تحفه های خاطروی سرفراز گردانیده شدند. در برابر این از ثمر مهنت خواجگی های یاری رسانی زیرتابع اگنتی طعام های گوناگون ملی که خاص نوروز و بهار است آماده و پیشنهادی اشتراکداران گردید. برنامه فرهنگی عیدانه که ترانه‌گری بهار و زندگی و شادی و نشاط بود
انجام بخش این بزم جمشیدی گردید که زیر آسمانی صاف و بی‌غبار در دامن سبز طبیعت افسران و سربازان و جمع کارمندان این نهاد با شکرگزاری از آرامی و سرسبزی وطن آباد و آسوده فرح و شادمانی کردند. در دایره تجلیل از جشن نوروز در ناحیه لخش 3 انشاءات خدمترسانی مورد استفاده قرار گرفت. در دهه پیلدون تالار نوی ورزشی در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 26 دهه دمرسازان آشخانه برای خوانندگان و در دهه لخش بالا مرکز خدمترسانی افتتاح شد. انشاءات نو در دایره تطبیق نقشه چاره‌بینی‌های جشن 35 سالگی استقلال دولتی از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه لخش و ساکنان و صاحبکاران ساخته شده است. این تدبیر مهم و مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات نو در دهه‌های پیلدون، لخش بالا و دمرسازان برای بهبود شدن امکانیت‌ها در ساحه‌های معارف و ورزش و خدمترسانی مساعدت می‌کند. جشن نوروز در ناحیه لخش با معرفی امکانیت‌های تکنیکی، پیشنهاد دستاوردهای استحصالی در سال 2024 و معرفی نقشه‌ها برای سال 2025 آغاز گردید. ناحیه لخش بلندکوه است و احیای طبیعت، گلکنی درختان و کشتی بهاری اکنون آغاز می‌گردد. تکنیک پورا در خط تیار گذاشته شده است و هدف مهنتکشان بعد تجلیل جشن نوروز سری وقت انجام دادن شدگار و کشتی بهاری ارزیابی می‌شود. اقلیم و آب و خاک ناحیه لخش برای استحصال کارتوشکا و میوه موافق است. با نظر داشت همین هدف مهنتکشان با اجرای سری وقتی سفارش‌های حکومت کشور، انجام کارهای صحرایی و زمینه‌گذاری برای گرفتن حاصل بلند در سال 2025 روانه کرده شده است. اینچنین نوع و نمود تخمه سبزوات و غله‌دانگی‌ها که در شرایط ناحیه لخش از آن گرفتن حاصل بلند امکان پذیر است معرفی کرده شد. ضمن صحبت و تبادل تجربه بین کشاورزان گفته شد که کارکرد با صفت خاک، رعایت مهلت کشت، انتخاب تخمه‌های موافق به محل پرورش، مهنت پیوسته و رعایت طلبات برای نگاهبینی رستنی از موفقیت اساسی مهنتکشان برای گرفتن حاصل بلند زراعت در ناحیه لخش محسوب می‌یابد. همزمان در این روز طعام‌های ملی، انواع گوناگون محصولات نانی و سوزنی معرفی کرده شد. نمایش امکانیت‌ها بازگوی آن است که هنرمندان ناحیه لخش در احیا و ترغیب عنعنه‌های نیاگان تجربه نمونوی و آموزنده دارند. نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان و رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه لخش احیا، معرفی و مقام جهانی گرفتن نوروز را با سیاست سازنده رهبری دولت مربوط دانسته، اجرای آیین‌های آن را برای رشد معنویات، افزایش استحصال محصولات کشاورزی و تحکیم دوستی و خودشناسی مهم ارزیابی کردند. نوروز بازگوی آن است که ملت کهن بنیادی تاجیک از گذشته در استفاده زمین و استحصال نعمت‌های مادی تجربه آموزنده و نمونوی داشتند. این آیین اجدادی همچون جشن احیای طبیعت و خوشنودی فرح دلها را افزون می‌گرداند. رشد بخش‌های گوناگون، بهشوی زندگی مردم، از خودکنی امکانیت‌های نوی طبیعی برای استحصال محصولات کشاورزی و بلند گشتن ثمرانوکی زمین با پایداری استقلال دولتی و سیاست باقرار حکومت کشور مربوط دانسته شد. در همین روز برنامه مکمل فرهنگی از جانب اهل هنر ناحیه لخش پیشنهاد حاضرین گردانیده شد. در مسابقه گوشتین ملی به همین مناسبت پهلوانان و هواداران ورزش اشتراک نمودند. در ادامه تنتنه‌های جشنی با مناسبت جشن بین‌المللی نوروز در جماعت دهات نورین ناحیه یوم برنامه رنگین فرهنگی فراغتی برگزار گردید. چون کشت و کاری بهاری یکی از رمزهای اساسی نوروز است، در جماعت مذکور نیز ابتدا با کشت پنبه‌دانه آغاز بخشیده آن را به طور موثر به راه ماندند. در اجرای این عمل کشاورزان از توصیه متخصصان ساحه استفاده نموده قاعده‌های مهم اگرتکنیکی را سریع و با صفت انجام بخشیدند. در جماعت دهات نورین ناحیه یوم ساکنان زمین‌های در اختیار داشته را عاقلانه و ثمرناک استفاده نموده با مهنت صافدلانه از آن حاصل فراوان به دست می‌آورند. در گرمخانه‌ها سبزوات بروقتی پرورش نمودند که امروز از آن حاصل خوب روی آورده هم بودجه عائلویشان را غنی می‌گردانند و هم محصولات تر و تازه را در بازارهای استعمالی به فروش می‌برند. سپس مهمانان از نمایش دسترنج دهقانان، هنرهای مردمی و نمونه دسترخوان‌آرای تاجیکانه که از جانب کشاورزان و هنرمندان و زنان و بانوان جماعت آماده گردیده بود دیدن کرده با محصول ایجادی زنان هنرمند پیشنهاد طرز دسترخوان‌آرایی و هنرهای ملی بهای بلند دادند. در ادامه چاره‌بینی با یک قطار فعالان جماعت که در رشد محل و روند کارهای
дастгирҳои созандагӣ ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ саҳм гузоштаанд, сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон тақдим карда шуд. Пас он барномаи рангини фарҳангӣ фароғатӣ иборат аз суруду таронаҳои ватандӯстона, инъикоскунандаи Наврӯзу баҳор ва дӯстиву ҳамбастагӣ буд, аз ҷониби аҳли санъат пешниҳоди меҳмонону иштирокдорони чорабинӣ карда шуд. дар идомаи тантанаҳои ҷашни наврӯзи байналмилалӣ сокинони ҷамоати деҳоти файзи истиқлоли ноҳияи Вахш бо вусъати корҳои саҳроӣ ва ободониву созандагӣ ин ҷашни зебои ниёгонро бо шодиву нишод таҷлил намуданд. воқеан ҳам наврӯз дар фарҳанги мо тоҷикон рӯзи нав, рӯзи зиндагии нав, рӯзи шодӣ, рӯзи адлу эътидол, рӯзи бахшоиши гуноҳҳои якдигар ва рӯзи оштӣ аст. дар ҷашнгоҳи наврӯзии сокинони ҷамоати деҳоти файзи истиқлоли ноҳияи Вахш расму оинҳои хоси наврӯзӣ ба монанди оростани хони ҳафтсину ҳафтшин, омода кардани суманак ва дигар таомҳои баҳорӣ дида мешуд, ки аз муҳаббати сокинон нисбат ба ин ҷашни аҷдодӣ дарак медод. дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат наврӯз шукӯҳу ҷалоли тоза пайдо кард ва боиси ифтихори мо миллати тоҷик аст, ки бевосита бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгирии давлатҳои ҳавзаи Наврӯз ин ҷашни бузург байналмилалӣ гашт. мо тоҷикон ин ҷашнро ҳамчун мероси муқаддастарини ниёгон ва ҷашни покиву зебоӣ ва баҳору эҳё зиёда 3-10 сола аст, ки дар марҳилаи нави таърихи худ, яъне дар шароити истиқлоли давлатӣ дар даврони созандагиву бунёдкориҳо ва рушди устувор таҷлил менамоем. халқҳо ва мамлакатҳои ҷаҳон дар заминаи расму оинҳои наврӯзӣ роҳи сулҳу ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоиштаро пеш гирифта, муносибатҳои дӯстиву мусолиҳатомезро дар саросари ҷаҳон таҳким мебахшанд. сокинони 10 ҷамоати деҳот ва 22 кумитаи маҳаллаи шаҳри Истаравшани Бостонӣ ҷашни умумимиллии Наврӯзро бо рӯҳияи идона ва суннатҳои хоси аҷдодӣ таҷлил менамоянд. имрӯз шодию хурсандии сокинони ҷамоати деҳоти Гулисурхи шаҳри Истаравшан ҳадду канор надошт, зеро сокинони меҳнатқарини шаҳраки Ваҳдат ва 17 деҳаи дигари тобеи ҷамоати деҳот иди Наврӯзи Хуҷастапайро бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу суботи саросарӣ ва бо амалисозии анъанаҳои неки ниёгон қайд намуданд. қобили зикр аст, ки дар майдони баргузории ҷашни Наврӯз аҳолии фарҳангпарвари шаҳраки Ваҳдат ва 17 деҳа бо дастовези идона омада, ҳамчунин маҳсулоти ҳунармандӣ ва фарҳанги либоспӯширо ба намоиш бароварданд. дар ин фазои идона занону бонувони чирадасту катбонуҳои хушсалиқа бо омода намудани хӯрокҳои миллӣ дастархони идонаро бо нозу неъматҳои ҳафтсину ҳафтшин зеб доданд. дар гӯшаи дигаре духтарон ба пухтани хӯроки асосии наврӯзӣ суманак машғул гардида, дар атрофи деги суманак шодии хешро тараннум месохтанд. гуфта шуд, ки ҷашни Наврӯз як бахши ниҳоят қадимаи фарҳангии тоҷикон маҳсуб ёфта, мардумони ориёӣ дар масири таърихи зиёда аз 6000 сола бо як ҷаҳон орзу ва таманниёт ҷиҳати беҳбудии рӯзгор ва сафои бахти сафеду осоиштагӣ аз гузашта то имрӯз бо як силсила маросимҳои хоси суннатӣ бо дабдаба ва зебоиҳову нафосати баҳорона ин ҷашни фархундаро таҷлил менамоянд. сокинони ҷамоати деҳоти Гулисурх низ бо таҷлил аз ҷашни Наврӯз анъанаҳои неки қадимаро бедор сохта, бо шодиву сурур, ваҳдату ҳамдилӣ, байту ғазалхонӣ ва рақсу бозӣ фазои идонаи имрӯзаро рангину гуворо сохтанд. дар донишгоҳи давлатии техникии авиатсияи граждании Москва фестивали байналмилалии донишҷӯён баргузор шуд, ки дар он донишҷӯёни тоҷик низ иштирок намуданд. гузориши ҳамкоронамон. дар фестивали байналмилалии донишҷӯёни тоҷик ширкат варзида фарҳангу санъати волои халқи тоҷикро муаррифӣ карданд. фестивал ба таҳкими равобити дӯстона байни созмонҳои ҷавонони давлатҳои мухталиф равона гардидааст. ҳоло дар донишгоҳи давлатии техникии авиатсияи граждании Москва 25 донишҷӯ аз Тоҷикистон таҳсил мекунад ва хатмкунандагони донишгоҳ дар соҳаи авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият доранд. истиқлоли давлатӣ ва татбиқи сиёсати боровару муваффақ
اتفاق حکومت جمهوری تاجیکستان زمینه مساعد برای تحصیل و کسب آموزی جوانان لیاقتمند در دانشگاه و دانشکده‌های کشورهای پیشرفته جهان فراهم آورد. دانشجویان تاجیک با افتخار بلند از دولت صاحب استقلال و آباد تاجیکستان علم و کسب می‌آموزند و در این برابر با دانش، رفتار و اخلاق نمونوی، فرهنگ و تمدن، رسم و آیین ملت آزاده خود را معرفی می‌سازند. نقش جوانان تاجیک در سیاست، رشد ساحه‌های اجتماعی، اقتصاد و فرهنگی برعلا احساس می‌گردد. جوانان امروز صاحب دانش و ملکه بلند، کسب و کار گوناگون بوده در پیشرفت علم و تکنیک، اختراع‌کاری و نوآوری سهم ارزنده می‌گذارند. برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها می‌تواند در تحکیم دوستی و همکاری‌های منفعت بخش بین دانشجویان تاجیک و دانشجویان دولت‌های دیگر مساعدت نماید. ظفر قیمزاده، خورشید سعید احمد، فدراسیای روسیه برای برنامه اطلاعاتی اخبار. дар ноҳияи дарвоз бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол мусобиқаи варзишӣ байни хонандагони муассисаҳои таълимӣ оғоз гардид ки дар он 12 даста ширкат меварзад. мусобиқаи мазкур дар ҳамкорӣ бо Федератсияи футболи Тоҷикистон роҳандозӣ гардидааст. ҷузъиёти бештар дар гузориши хушназари Зиё. варзиш таҳкими саломатӣ ва инкишофи қобилияти ҷисмонию маънавии инсон мебошад. дар ноҳияи дарвози вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо дастгирии ҳукумати мамлакат имрӯзҳо барои таъмини оммавияти тарбияи ҷисмонӣ барои ҷавонону наврасон тамоми шароит фароҳам оварда шуда, ҷавонони ноҳия дар шароити хубу замонавӣ ба обу тоби бадан ва мусобиқаҳои варзишӣ машғул мебошанд. бозии футбол яке аз роҳҳои беҳтарини беҳдошти саломатӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим, инчунин муҳимтарин василаи муттаҳидсозии халқу миллатҳои гуногун мебошад. дар доираи чорабиниҳо бахшида ба эълон гардидани 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол, мусобиқа оид ба футбол миёни наврасону ҷавонон барои дарёфти ҷоми раиси ноҳияи дарвоз оғоз гардид. қабули қадномаи махсуси маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид дастгири ёфтани ташаббуси нави Тоҷикистон вобаста ба эълон гардидани 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол далели возеҳи эътирофи Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор дар рушди соҳаи варзиш дар арсаи байналмилалӣ мебошад. ҳамзамон дар ин раванд бо дастгирӣ ва талошҳои президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олӣ, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таи чанд соли охир мусобиқаҳои футболи сатҳи байналмилалӣ дар кишвари азизамон гузашта истодааст ки ин аз нишонаи соҳибистиқлолии кишвари азизамон Тоҷикистон шаҳодат медиҳад. бозии футбол дар ноҳияи дарвоз то рӯзи 25 май миёни дастаҳои идома ёфта дар рӯзи ҷаҳонии футбол анҷом ёфта, ғолибон бо ҷоми раиси ноҳия ва тӯҳфаҳо сарфароз гардонида мешаванд. маврид ба зикр аст ки дар ҳудуди ноҳияи дарвоз дастаи махсуси футболбозон бо номи Карон фаъолият намуда ба ҳама таҷҳизотҳои лозима ва майдони хуби варзишӣ таъмин буда барои боз ҳам тақвият бахшидани ин соҳаи варзиш талош меварзанд. хушназар Зиё, ноҳияи дарвоз, барои барномаи ахбор. бинандаҳои азиз, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. саломату хонобод бимонед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 8 апрели соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, ҳавои бебориш дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 5 дараҷа гарм, рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона 7-12 дараҷа хунук, рӯзона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои Доманакӯҳӣ бошад шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, ҳавои бебориш дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 9-14 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 5 дараҷа гарм, рӯзона 11-16 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳои Водибуда борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа гарм, рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳаво тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво шабона 12-14 дараҷа гарм, рӯзона 25-27 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби хушу болидаро таманно дорем. хайр.
سلامت باشد.